Mbote na bande konyo surtout. Ezali juste pona la kisabino bande konangai avana na la kisabandeli ya mama na mwana ndenge bozo mona boye. C'est triste. Bande konangai libota mobimba ya ana ne Congo. Ezalaki juste pona confirmer bino ke matanga ya ndeko na biso Zizi Kolashko azali na vrai kombo ya Zinga Makele Kiameso. Wane ezali kombo ya ndeko na biso Zizi Kolashko. Mama na biso ndenge bomoni na uti ko wana. Mama azana kombo ya Julia Grasa. Bandeko ezali mawake mwana kofaki liboso ndenge boyebi matanga tokendeki et enterrement ya mwana ya Zizi Kolashko ezali prévu pour le 2 mai 2024 oyo na 13h30 na chapel na 15h ezali enterrement. Mais Nzambe asalaka makamu sinaye et kokoma ke le 26 oyo lisusu mama akufi toujours avant à Londres. Les bota euti ko décider enterrement ina mama na mwana esali makaka le 2 mai 2024 tokoza na chapel toujours na 13h30 comme prévu et puis enterrement na 15h. Ezalaki pona confirmer soki botali na TikTok na sina chaki yango déjà. Alors na lingaki na publier yango bandeko na ngai matanga ezali ko salema na numéro 30 Vale Road London N4 1PT. Toujours une adresse esika matanga ya Kolashko ezalaki et matanga ezongi toujours esika wana. Mais nalingi na préciser matanga ezali 2 jours seulement, vendredi na dimanche. Samedi salle ekozala occupé. Lokolo ekozala occupé, alors to tiango vendredi na dimanche. Ici j'insiste, ezali vendredi na dimanche. Samedi salle eza occupé. Alors semaine ekolanda il y a les 2, donc eza un jeudi. Enterrement ekozala ya mama na biso Grasa mama na biso Julia Grasa na mwana na ye Zizi Kolashko. Tolingaki to confirmer peuple bazala au courant pardon na oyo nyonso ekosalema likambo na bakisa yango oyo au nosso povo, que o povo angolano, além de makoye nzadi. E tobo, diambo na di bois, varava fui di kosi. Kabaloa kanga buluken kagago, nanga vo kala kosi. E kosi ka fedi bo bita ikuma yani ziki pangiani. Disongelevo eto tufiti kala kuntuala to banike moko kupangeto katutari kopo muna mambo kakuizako dio kingandi kabani kako muna kingandi diadi diambu di mafo ambutavo elufwa ludi nteto nzoka natwanga umosiko to kalabaki mosi pasivo totale diambu di buidi di pangeto. Muna diadi tangu. Ngudi ye mwana. Kadiambu di fiotiko. Dio kanda. Lusadi suwa vuidi mfunu. Ewa kanda. Tunilanga bobo. Mtindu nga tusasukila. Tuminuzavo. Mbote tuenda. Tunabani kemo. Emoko. Idina pobelebo. Diambu di kosi. Kasi tunilanga pe makoye yenzadi
muna luzingulu mutu mufite mona na makoye nzadi disongele bo ewoya atu yinanga bo akundi ewatu azeye ndio na mutu owatu akele vumvule yandi akele dila paki mosi bo nuina paki mosi ewo yatu to bokela ngabo makoye nzadi kasi tunanga pe ye kanda eto to tukwe ku mosi tulinanga bo kuna to tuka bo pate di mosi dinga di mosi Jojo idiambu to baba bo yesasula. Ewele apangize yetu. Endiona ngudi yetu. Endiona yakala mwane yetu. Popangi yetu yakala. Apangiza ama. Jojo idiambu nga kala diabo. Ekanda dieto. Nakala zao ulambule koko. Pasibo ubane lusadisu. Kalupila kanipo ngudi ye mwana. Ngudi ye mwana. Dio idiamunga kala diabo de kambe kanda. Não esquece. São nossos. Da terra, da banda. Da nossa cultura. E quando morre uma mãe daquela idade e o filho daquela idade e de repente, no mesmo tempo, no mesmo momento, na mesma terra, que é a terra alheia, fora de Angola, é difícil. É por isso que estou a chamar a atenção, estou a informar. O enterro será no mesmo dia, a mãe e o filho, que é dia 2 de maio de 2024. Estaremos na igreja, dentro do cemitério, das 13h30 e às 15h, inteiro. Estaremos junto para Matanga na sexta-feira e domingo, porque sábado a sala está ocupada. É isso que eu queria informar o nosso povo. Aparece lá para poder dar ajuda nessa família, porque os dois possam ser enterrados com amor e paz. Do Tomasala, do idiamo nga kala diao, kukanda diao kulu. Ndio yo ipange no toyene Kongo. Do Tomasala, e aí mama ye mwana. Lo monago mama ye mwana. Azia Madia 2 de maio. Obrigado. Tchau, tchau.